njani mfethu kuhamba kanjani? Ya mfethu kuhamba kahle. Ya qhawe lami. So mfethu ngicela nje mfethu noma uqale nje mfethu ungichazele ukuthi mhlawumbe sikhuluma nobani. Ukhuluma noKhabatshana Yeah, angeke ngichaze kakhulu ngegama kodwa igama nje engaziwa ngalo kuma social media. Oh, social media. Konke nje engikuwona. Yeah. uKhabatshana. Yeah. So qhawe lami ngifuna ukuthola la mfethu ukuthi kwenzakalani mfethu awucacisela abantu mfethu abakwesekayo abakulandelayo ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho nendodana kaNuba njengoba uvezile izolo ukuthi semxabene ngalendlela yokuthi impela angisaboni ngasolinye awuseziba ngisho ama calls iningi izinto ezikhona ezivelayo. Ya njengamanje njengoba ngiphinde ngiphinde ngigede nokukhuluma yabo. Yeah. Ingqondo yami ngathi angazi kodwa nje ngizwa ngathi nje ngisadonile wami because ngi-understand ukuthi kwenza kanjani. Kodwa engikhumbulana ukuthi ekwenzekelile ukuthi mina nondodana ngathini ngasho ukuthi mina nondodana indlela ukuthi sikhombisa ngakhona ukuthembana even mathiwa sibizwe kumcimbi yabo ngiyamkhombisa umuntu angilonge imtsheni say basende imali ukuthi sihambe emcimbini ngizosendela imali ukuthi siyakhuluma nalomuntu omnikeza umcimbi ngimkhombisa okay nayo imali abayisendile nakho la ngithe abasende emalini for umcimbi then sizoyi-split ayibone naye sihleli sikhombisana ubufakazi nakuye kanjalo makuthiwa baxhumane naye futhi kube into esena even nje iphini nekhadi lakhe bese yaziwa yimini nami neyami yazo yena so asihlelani lutho so kube nalento lena ke le yokuthi uthola ukuthi abantu bazosikhuluma mhlawumbe siyangihleba wena kundodana mina bengikhombisa noma ngiyongikhombisana mhlawumbe ngiyibonene nami ngimkhombisa so into eyenzakalile ke lana undodana indlela abhale ngayo Facebook ubhale ngathi contact ayibonile efoni nami because mina angazi kwenzakaleni because ngiphume ngiye esitolo ngiyogrosa ngithi ngiyabuya endlini akekho nempahla zakhe azikho yabo so mengitshela Facebook yabala phana ukuthi njani mina ngikhuluma nabantu ngasese akuwukuthi khona vele umuntu ebengikhuluma naye mina bengikhuluma naye umuntu ebengibhalele ezifeni nakhona bengithi bethi indodana ngizomkhombisa lo muntu yabo bethi bengifike endlini ke ngalibala ukuthi ngiye lapha ngiyothenga yabo mengibuye indodana nje uvula ifoni wayitholela ngendlela yakhe nafanele etha ngendlela yakhe afanele etha ngayo ethatha izinto ngendlela ethatha ngayo wasehamba yabo but okubuxuki bekungekho bethi ngizokusho yebo umuntu bengikhuluma naye kungaqali